بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا في شهر رمضان. Puji sampurna tufut pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta inkatan sasanglitan matup kaniya itukbal na to in pagsarang sukul sa taod-taod sinyari na isab kita niyo biyusan niya waktu atawakan dihilan niya waktu amuin humati sin agama umingat sin pag-agama hasupaya makawa na to in rida iban sin rahmat sin Tuhan na to mahamulya dengan sabab yato pagsarang sukul nagpaon sinamuin programa ini Istiqbalur Ramadan biakan Syekh Zakaria Muhammad iwan nasin ahli niya iwan nasin kabagayan niya amuin masi-masi wala nagbati laul timutuko iban wala nagbati laul amuin masi-masi limalawagdan hasupaya mapasaplag insabunnal agama amunain agama Islam damikian pagsarang sukul pamanga sila amuin ni mahadir bihaon siwuda indoon ha Facebook atawakan umukab sin YouTube nila karena sin Allah Ta'ala umingat sin amuin tumuntut sin agama nila amunain agama Islam dahil nga sabab yato mga palanguan ha agama Islam hadumini maniu tiyo pangadjian hatungod pag-istikbal sin Ramadan amuna in pangadjion na to in kalabbihan sin Quran doon hapagbasa kaniya atawakan doon hapaghapal kaniya maklum kato taniyo mga palangguan ha agama Islam in Quran piaturun siya habulan Ramadan bangmayan kita niyo paabuton pabulan ini amuin bulan susungon na to sabab dihay ni lipat manglipat in pahala tutong basan irihil kato tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin mga palangguan ha agama Islam biya na sinsambat in Quran piaturun siya habulan Ramadan hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran magkulang maglabi in maanan niya ay bulan Ramadan dan doon piaturun in Quran
Iwan haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadar. Ay bunnal tuud piaturun namu in Quran hadum laylatul qadar. Ay bimana in Quran doon siya bulan Ramadan sarta piaturun siya hadum laylatul qadar. Dahil hasabab yato in tiap-tiap Muslim hadi pa umabot in bulan Ramadan subay tagamahon niya in ginhawabaran niya amuin doon habulan yaon bang siya abutan. Murah-murahan pasampayon niya kita pa bulan Ramadan. Dahil mga pagtagama sinambuk Muslim amo na in lumawag siya hinang doon habulan Ramadan hasupaya di maupas in waktu niya bang siya doon habulan yaon. Hasupaya di kaugun in waktu niya habulan yaon. Hadi pa dumatong in bulan yaon, lumawag na siya hinang atawakan magplano na siya bang uno in ibadat mahinang niya halawm simbulan yaon. Dahil mga sarayaw-rayaw, amo in hinangon sinambuk Muslim, hisud niya halawm plano niya in pagbasa sing Quran, in pagpalihala sing Quran, in paghapal sing Quran, in pagpangadji sing Quran, in paghati sing Quran hamakna niya atawakan hatapsir niya iwan hamaksud niya. Sabab mga palangwan hakama Islam dahil mga hinang sa laggu-laggu pahala tutong basan amo na in pagparihala sing Quran in Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang dumatong na in bulan Ramadan doon halawm simbulan Ramadan magmudakara sila iwan sin Jibril, mag-review sila iwan sin Jibril, mag-review siya sin Quran iwan sin Jibril doon in Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan ni mga sahabat radhiyallahu anhum hapang lagguin nila pagparihala nila sing Quran aon din kanila in mabasa nila halawm sinang kaadlaw maubos nila basahon ning Quran aon makaminsan halawm sinang kasimana atawakan hang kapito aon makarua halawm sinhang kabulan aon makaminsan halawm sinhang kabulan ay aon sambil amuin hati niya halawm sinha ini tahun makaminsan mabasa nila yung Quran. Diha ini bidda-bidda in manusia hapag dawhat sin pagbasa sin Quran, hapag tangbus sin Quran, hapag pangadji sin Quran, sabab ini nikmat sa lagu-lagu, tutong basan sa lagu-lagu iwan sa taud-taud bang tanaparihala in Quran. Ampay Quran mga palangwan haagama Islam nakalando in halga niya. Sabab mamarahin nari ka tu tanyo in ini kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ini himulaungan atawakan himumungan sin Tuhan na tu Rabbul Alamin. Piara pa Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam antarikil Jibril. Hati niya piaturun pa Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdarasin hidayat, nagdarasin panghindu, nagdarasin karayawan sa taud-taud hangkan na wayroon buli rapat in tiap-tiap Muslim atawa kanin hambuk Muslim indi subay amuin parihalaun niya atawa kan subay lagguun niya in Quran niya mahamulya. Palanggungan haagama Islam kaya pagbarakat kamu iwan kaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing ha mga kalabbian sing Quran muna-muna sabbutunta in pagpangadji kaniya. Iyan sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw daing kanyo amo in humati iwan magmaingat sin amo in Quran atawakan umingat sing Quran iwan humindu sinamuin unuin keingatan ni ha Quran. Amoyat tindeng hambuok mga sarayaw-rayaw manusia biyaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati niya
bangin kabayaan mo matalbilang ka oreng hambuok. Ini tumpukan sin mga sarayaw-rayaw manusia piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kau magbati laul humati, umingat atau akan magmaingat sin Quran, doon nakapagbasa kaniya, doon nakapaghapal kaniya, doon nakapag ini tafsir kaniya, ini ayaw butasi ini magmaingat koron ha Quran. Sabab biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam daing ha mga sarayaw-rayaw amuin humati sinamuin ini Quran mga manusia piyudji sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila ini daing ha mga sarayaw-rayaw tumpukan sin manusia. Sarta bang mo kaingatan in uno-uno na aya atau akan biadi ning pagbasa sing Quran hilatun mo isab paruhaing hasupaya tamba manamba yung simbasa atau akan dugang manangga dugang mangdugang in pahala amo in makawa mo. In Quran hidayat siya apabila yuhulid mo yung Quran bimakna biabog bukan mo yung Quran doon nakapagbasa doon nakapaghinang banguning kihatian malom sing Quran in hidayat siya. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim dzalikal kitab ay amuning Quran. Ang pagbasa on kitab laung sin mga mufassirin amuning Quran. Dzalikal kitab la raiba fi ay wayruun pagduarwa sin halawm niya yan. May tayat wayrung pagduarwa sababing Quran siya ing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam sin ini Allah subhanahu wa ta'ala. Biana sin sambat ini kalam sin Allah ta'ala amuin wayruun pagduarwa niya. May ta wayrung pagduarwa sabab muna ini kalam sin Allah ta'ala. In Allah ta'ala di mamuting, di manglaog. Sabab siya in Tuhan Rabbul Alamin. Siya ay nagpapanjari singkatan na in Quran kalam niya kana wayruun pagduarwa rin dun halom yun. La raiba fi hudal lil muttaqin in siya hidayat pa mga tao nagmamabuka kaniya in tiya hidayat pa mga tao mabaya hidayatan in siya hidayat dan siya paran mabuntol amuin ini kababayaan sinkatan manusia bang niya giyaunggungan in Quran sabunnal tuod di na siya malawng salama-lama. Hangkan na iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis niya magkulang maglabi lang niya taraktu fikum syai'ain ang riwayat amrain man tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laung niya bininan ta kamu dua parakala. Apabila niyo ini hinang, apabila niyo ini gaunggungan, apabila niyo ini kiamputan, bimakna amun hinang guide, piangamdusan, sin kabuhi tariha dunya, salama-lama di na kamu malaung. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyan niya kitab Allah wa sunnati. Punan dito hambuk amun ang Quran kitab sin Allah taala ay parman sin Allah subhanahu wa taala iban lang niya sin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo yatuin kalabian apabila in manusia ini mangamdusi atau akan manggayunggungi doon ha kitab sin Allah subhanahu wa taala. Damikyan in Quran daing ha mga ini alamat sintao in siya mu'min bunnal na nangahakad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnalin ayat ini menunjuki fa mga Yahudi wan Nasara sa ini langkum long si mga ulama sambilin ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long niya alladhina atainahumul kitab amuin sila mga
ini kiari rihilan namu sinamuin kitab ay bimakna inamuin Quran yatlunahu haqqa tilawatihi ubus biasa nila sinsabunnal pagbasa hati niya aun magbasa basahun saja bukan karena sin Allah bukan karena sin Allah subhanahu wa ta'ala sa mbiyay ta rin dilangnya haqqa tilawatihi hatinin diungdungan lamurin pagtadabbur ampiag ini hatinya doon impikilan impangatayan bang unuin biasa niya ron halom sing Quran ulaika yu'minuna bi sabunnal tuud hati niya sila na yan nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iiman pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sinsiamuin dia tungan sing Quran hati niya deng mga hambuk sifat sin na ini bariman sin tao na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala in madaran siya mamassa atawakan in bunnal in siya amuin miya massa sin Quran palangguan haagama Islam in Quran ubat siya sinkatan sakit ubat siya sinkatan sakit diha ini long si mga ulama in sakit awan pagyanon sakit physically amuin baran sin tao nasasakit damikyan awan sakit pagyanon community amuin hula hati niya bang kita maripahula bang saupama inhula yan wayruun hati niya ini peace niya kalimayahan niya atau akan kahantap niya hati niya inhula yan nasasakit siya damikyan bang inhula yan hati niya bukun marayawin pag-aga maroon mayan minhula yan hati niya nasasakit siya yatto bang hula bang isang maripabaran na biasin normal pagkakitaan ta bang kasakitan inambuk baran sakit hati niya sakit uno-uno na inya tumayanta intao yan nasasakit na in Quran ubat siya sinkatan sakit sibu da siya sinamuin person long niya tawakan ini tao iban sin ini community ubat siya sabab muna-muna bang pa community in Quran sara siya sara in Quran hati niya bang aun sakit dun halom sin kauman saupama bukun marayaw inamuin pamarintah saupama na pamarintahan sin Quran dumayaw maigin sakit ito bang saupama intaw rimag-ibadat aunin pagsulang din doon sintumpukan iwan sintumpukan na magbalik isin umubat Quran bang saupama umpiag balihan sinambuk tumpukan iwan sinambuk tumpukan na magbalik mat pa Quran nan manjarin Quran mahinang siya sifa mahinang siya ubat hikauli sin uno sinamuin sakit halom sing kauman yaw damikyan aun mga warid mga sahaba piyagka ini kutkut sin mga mga jalangking atau ka mangungutkut hati niya iban sin mga ini mga hinglaw atau kan uno-uno na pasuk baran aun warid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin ruqya long niya na ini pagtawal dito dahil mga surah sin Quran biya sinambuk sahabat mga kualap yang lupahan nakutkut siya ubos tiawalan niya sin surah Al-Fatiha na sambil naigin namuin ini sakit hati niya sifa siya ubat siya ubat namuin ini uno yaon in Quran sabab biya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin biya sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tuud magpaturun kami Quran ma huwa shifaun na insyayan hati niya ubat siya iban ulung rahmah lil mu'minin doon ha mga bariman hati niya makawat ta pangadyan din di in Quran ini
daing ha mga salagu-lagu. Bang ibarat sasakatan siya iniin sasakatan na to mattu parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya iniin sasakatan na to mattu pa sa kamunnalan. Bang ibarat isab siya ini ilaw, siya iniin ilaw na to hasupaya makagawa kita niyo daing hakatihidluman sambil mattu pa ini kasawahan. Hati na yung Quran daing ha mga salagu-lagu nikmat katu taniyo piara sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya inipon niya ini di malawong di hadunya sambil pa adlaw akhirah. Palanggungan ha agama Islam yatto ha mga tao magbabas ini pia parihala nila yung Quran. Hati niya bangkaw nagparihala sin Quran, nakatabang kau nagparihala sin agama mo. Nakatabang kau nagparihala sin agama mo. Nabiya di indag bus sin pagparihala mo Quran, muna biya na sin nasabot ta, amuin manuntut kau, biya diin mo siya kahatihan niya basahon. Hikaruan niya, amunain, bang kau makaingat na magbasa, na suway daranun mo na in pagbasa kani. Suway daranun mo na in pagbasa kaniya. Sabab, dahil nga mga kalabbian, sinamu yung pagbasa sing Quran, nakalandu inamuin, ini dayaw niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi yakra'ul Quran, wa huwa mahirun bihi, ma'a safaratil kiramim bararah. Walladhi yakra'ul Quran, wa yatata'ta'u fihi, wa huwa alaihi syaqun, lahu ajran. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisiusiu in mamassa sing Quran, nakalando in ingat niya, maas safarating kiramim barara. Hati ng kiramim barara, masapat siya ini amuin dumakan. Bimakna bangin mambukmano siya, ini expert siya, maingat tun siya magbasa sing Quran, matao din mabasa niya. Ha? Hati niya labayan niya dyan hangka page biyan. 2 page, 2 page, di misan mabut pila second. Maubos niya, mabasain, ay ni Quran. Hati niya bihat to imbiskay niya. Hati niya, bang matao din mabasa mo, matao di sabihin, pahala mo. Bang masapat kau mamasa, sabab sin maingat kau mamasa, hati niya matao din mabasa mo sin Quran. Hangkan nabi na sinasabot takaina, aon deng ha mga manusia, maubos nila halom sin Quran, in katluan jud mabasa. Sabab may ta, expert sila magbasa. Ha, masapat sila mamasa. Walladhi yakra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi. Iban nga mo isablong niya imagbasa sing Quran, bukon siya maingat. Ha? Hati niya mag-ungka-ungka siya, hati niya mag-ilod-ilod siya, hati niya maghidja-hidja pa siya, di pa siya maingat magbasa sing Quran. Wa huwa alaihi syakun, ubos biya, kasigpitan siya. Aon sigpit niya, biya, di siya makaalaton, magtuy pahambuk ayat, atawakan di siya magtuy makaubos, ini hangka page, malugay siya biya maghidja pa matubihan. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu ajran, dihilan siya 2 pahala. Ha? Dihilan siya 2 pahala. Uno, pahala magbasa sin Quran, iban pahala sin sabar niya umingat, iban tumangbus sin pagbasa sin Quran. Hati niya yung pagbasa sin Quran ini, hati niya doon na indayaw niya bangkaw masapat na mamasa. Hikaruan niya, misan kau bukun masapat, apabila kau simuok maun, miyasa kau sing Quran, wairuun kalugian kay mo. Gaman dihilan kau pahala matubihan, 2 pahala. Pahala mo na masa sing Quran, iwan pahala siyabalan mo sigpit bang biya diinin pagbasa sing Quran. Hati niya, wairuun lugian, hamanga sila matagi magbabasa sinamuin Quran. Laong pasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha mga magbabasa sing Quran, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisiusyo in makabasa huruf
atawakan harf daing hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala ay daing ha-Quran, falahu hasana, hatinya dihilan siya aun doon kanya tutungbasan atanawa dihilan siya karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus lang niya in karayawan niya on bi asri amsalha, hati niya multiplyon siya makahangpu, dihilan siya hati niya bang siya nakabasa harf hambuk letter atawakan huruf dengan Quran, dihilan siya magtuy hangpu karayawan. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam harf, wairu na kulong niya nagyan atawakan buku na ko nagyan alif lam mim harf, amun mamasa ka alif lam mim ini atu hambuk huruf, bukun lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa lang niya in alif hambuk huruf, in lam hambuk huruf, in mim hambuk huruf. Bima na bang kau namanya sa alif lam mim katluan magtoy in pahala irihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah bulan Ramadan lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in hinang karayawan sin hambuk ipun ni bulan Ramadan maka kapituan. Aun riwayat magkulang maglabi. Bangkaw nakahinang karayawan hambuk lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala maka kapituan sambil pilain kabayaan niya. Nabang saupama in karya sa lising Quran, bang mubasaw ni hambuk huruf niya, hati niya hangpu in karayawan, he times mo by 70. Nahinang pila kapitua ini pitung agatus. Inambuk huruf mawasam, Allahu Akbar. Hati ni bulan Ramadan bangkaw na masa sing Quran in karya sa lisin huruf pambuk huruf mawasam hangpu. Nabang nihinang marayaw bulan Ramadan lipatun sin Allah maka kapituan. Nahi times mo yan to 10 times 70. 700. Bangkaw namas sa alif lam mim aun kau magtuy pila. Labi 2,000 hati niya huruf. Ini karayawan hiril kay mo. Tungtung basan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Nabiadin na bang munabas sa inhambuk Quran halom sin Ramadan. Pila milyon ayat halom sin Quran. Ikaw na in nagdapa-rapa karayawan. Ikaw na in milyoner atau akan bilyoner nagdara sing karayawan. Apabila biasa nato in Quran, apabila pihariala nato in Quran halom sin bulan sin Ramadan. Mga palangon na agama Islam nakalando inamuin ini lingkat iban taud sindayaw bang kita manggayunggungi iban mamarihalai sinamuin ini Quran kalam sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Yat hambuk hadis ini nasabut ta haparihalan sin ini tao mamasa sin Quran. Actually mataod pa hadis manunjuki pakarayawan sinamuin hisyusyuin mamasa sinamuin Quran. Lumatun isab kita pamuin maghapal sing Quran. Sabab dengha mga pagparyala sing Quran amuin maghapal sa sing Quran. Doon na manusia bidda aun na amuin nahapal niyang Quran katan. Aun na hangpu juj, aun na 5 juj, aun na kauhan juj, ang putag 5 juj. Sambil pila-pila yung kakausan sin manusia. Aun na sura-sura jabihan. Hama nga sila maghapal sin Quran, yariin tutong basan. Pahala irihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu li sahibil Quran. Impagyanon di sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang sin mga ulama, sahibil Quran amuin tagdapo sing Quran, amuin mga sila manusia ya hapal nila yung Quran sarta unuin kehatihan nila lom sing Quran ya ang gautaan nila. Hati niya hihinang nilain amuin unuin biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahadlaw mahuli yanun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala laong niya ikra wartaki
warattil kama kunta turattilu fid dunya. Long nya bihan bassaha ing Quran. Iban paluya parayawa biasin pagparayaw mo pagbassa mo sin hawak tumurid tu pahalau hadunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takra'uha. Sabunnal tuud inamu in level mo halom sin sulka. Inamu in darajat mo halom sin sulka. Amuna in last ayat basahun. Hatinya bang mataudin na hafal mo Quran, ubus piawas saman kau ritu sin Allah subhanahu wa ta'ala, in last darajat mo halom sin sulka, ay in taas sin darajat mo halom sin sulka, amuna in taas unin last ayat na basam. Nabang mo na hapalin hambuk Quran katluan kajud, napilad jen taas niya yaw. Bang isab na basa mo tunga sing Quran, pilad jen taas niya yaw. Hangkan narihay ni, apabila kita amuin mabaya dumauhat sin ini tutungbasan sa lagu-lagu hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon na amuin ini kumawa kita karayawan hakalam niya, sibuk da kapag ingat kanya, sibuk da kapag basa kanya, bang takagausan amuin paghapal ta kanya. Sabab di mau pas inamuin uno-unuin lugto murihay ini, mahasil murihay ini hapag parihala sinamuin Quran. Dihay ni mga palangon ha agama Islam. Tihaziran kita sin Allah subhanahu asin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamanga sila amo hindi magbabasa sing Quran. Pamanga tao amo hindi magbabasa sing Quran. Hamuk hadis, sabi mataud hadis manunjuki pamanga sila ri magbabasa sing Quran. Sa kuma kita hamuk hadis haupu-haupu mamarahin na ini. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharibi. Amuin sila laung nya bunnal tu amuin sila laisa fi jawfihi wairuun narun kanila amuin halaum sin amuin jawf hatinen jawf ini amun dila atawakan simud atawakan gunggungan liug jawfihi syai'un minal Quran amuin tiu-tiu deng halom sing Quran kal baitil kharibi ay bimakna biya sialong niamuin bay larak. Hatine manusia kiyas matusin Nabi sallallahu alaihi wasallam pabay bangin hambuk tao yaon mukmin atawakan muslim di ra magbabasa sing Quran wayroon kahaten halom sing Quran di magpaparihala sing Quran biya da siya muin bay larak. Biya rasya sin uno bay larak. Hati ko baha kita niyo kataan wayro mabayain bay niya larak. Kabayan niya bay niya malingkat maamu na bangin manusia wayro namuin dun maniutiyo Quran halom sinamin jawf niya bimakna di siya magbabasa sing Quran in siya biya rasya sinamuin ini bay amuin larak yo. Naon pa deng mga tao dialil pa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga tao di magbabasa sing Quran iban sin mga tao munafik na biya sin kahantang sulasi. Am kata nin sulasi amun pag kukuan yaon paglalamod hatiula na mahamut sadja siya sa uno yaon mapait siya. Mapait. Hati niya bihat to. Hati niya mga tao ri magbabasa sing Quran, hati niya bang mukuan mapait. Aun hadis sa way tapat to mga na kuantod sa amatim beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasila mga amuin mga munafik amuin di magbabasa sin ini uno yaon. Ini Quran. Sa mga tao mukmin nagbabasa sing Quran nakalanduin hamut niya iban nakalanduin uno inamuin ini nanam niya hangkan nang kaibanan dialil nila biasin tamar in kaibanan manusia long niya wa mathalul mu'min ladzi la yaqra'ul Quran kamathalit tamra la riha laha wa ta'muha hul. Hati niya in manusia isaba di magbabasa sing Quran hati niya way hamut niya
bunal mu'min siya, hati niya maimu siya, sa wairun hamutnya. Bukan biasin tao, amuin magbabasa sing Quran, biya misal siya pa utruja. Rehu hataib in hamutnya marayaw, wa ta'muha taib. Hati niya hambukin ni pagkaon, ay ni mahamut siya, ubus bang mukaunon masarap siya. Main tao mu'min isabdi magbabasa Quran, biya siya hulma. In hulma, wairun hamut niya. Way hamut niya, sa bang mukaunon, maimu siya. Hamat yung pagbidaan si mu'min sibu-sibu. Amin mu'min magbabasa sing Quran, biya siya sinhambuk pag yanon ha Arab utro. Jadi ko kaya ngatan atuan pangunin mana sin utro jay ini. Hati niya habahasa ta bangunin mana sin amin ini bungang kahoy ini. Nay mu'min amuin nagbabasa sing Quran, mahati niya mahamut siya. Biasa namun pagkau mahamut sarta masarap siya. Nay namuin mu'min di magbabasa sing Quran, way hamut niya sabang mo biya siya hulma bang misab kaunon, hati niya maimu siya. Nain munafik, hati niya way tuod karayaw niya. Allahumma staan. Mga palangguan haagama Islam, yattu deng mga kalabyan, sinamuin, amuin magpaparihala sing Quran. Hambuk pa hadis, siabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin mga sila magbabasa sing Quran, atau akan mag-memorize sing Quran, maghapal sing Quran, laung sinamuin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin yu'ta yaumal qiyamah, laung niya ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Intau magbabasa sing Quran, dumatung pa adlaw akhirah, sumapaat in Quran kaniya. Sumapaat kaniya in Quran. Namataod na sumapaat kaniya. Bang sumapaat kaniya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumapaat ping Quran, way na datungan sin tao yan bang di sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na mga palangguan hakam Islam, dahil ha mga sarayaw-rayaw amal ibadat, hisud na to, haplano na to bihaon, ataw akan hari pa dumatungin Quran, tagamahon na to nembaran na to, ataw akan tagnaan na to, na trainingon na to nembaran na to, ini magtartib, ataw akan mag-schedule, bangku no kita magbasa sing Quran. Iwan ini tagamahon na timbaran na to, doon halawm sin Ramadan yaon insuwaitud kita makabasa sing Quran. Sabab nakalando indayaw niya, nakalando in pahala niya, misanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akdasin Allah subhanahu wa ta'ala magbasa sing Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Ya kau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kau Rasulullah sin Allah subhanahu wa ta'ala, rattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila ay basaha sin sarayo-rayo pagbasa in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yattu Nabi. Nabi adin nen kita niyo ini naraak desab kita niyo ipaparihala in Quran. Mula-muna in pagbasa sin ini Quran. Bang muna basa in Quran, yari sa ini sa kakitaan tatanto, aong mga pahala. Uno-uno hati niya sura mabasa mo aun siya pahala. Bangon ini rihilsin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun katumtuman ko bang dumdum mo biabasa ina mo ini suratu al-mulk, hati niya bang kau yabutan sin kamatayrun hadum yan sapatun kau sin Quran sarta makasud ka palom sin sulka. Damikian kahaba amuin sambahayang mabasa min ayatul kursi pagpuasin sambahayang ini 5 waktu, damikian ini tungbas kay mo ini sulga sin Allah ta'ala. Damikian in Baqarah iban sin Al Imran bang mo siya nabas sariha dunya dito hati niya siya magdepend kay mo, siya attorney mo dito hauno hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naon pareng mga ini riwayah ini fadlo sin mga kasura-sura sin mga Quran ini nakalando in karayawannya. Mamarahi in Quran bangu siya diaran yadlaw-adlaw diurum-dum biasa in ini zikir mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nampen zikir fa Allah subhanahu wa ta'ala way nasarayo-rayo zikir amunain pagbasa mo sin ayat sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Bangkaw mabaya, sumannangin ini pikilan mo, gumaanin problema mo, lumuagin pangatayan mo, sumaddapin parasahan mo, ayaw mo nabutasi basahin in Quran. Sabab niyan, zikir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in zikir fa Allah subhanahu wa ta'ala, makatatap siya, makapasanyang siya, makapaluag siya, sin pangatayan, sinambuk manusia. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillahi tatma'innul kulub. Bunnal tuod lang niya, inamuin, bukun kalong niya bunnal tuod, in pagzikir fa Allah subhanahu wa ta'ala, tatma'innul kulub, makapahanong, makapasanyang, sinamuin, ini pangatayan sin ambuk manusia. Narengha mga salagu-lagu ini zikir atau kan jizikiran amunain pagbasa sin Quran. Di katutan yu masyaallah aw masjid da bangsaw pa mamagbang na ubos miyari na kita nagudo sarta pagsud ta pa masjid kimawa kita sin Quran namassa kita pila-pila ayat sambil na mag-ikama malagko yadto. Amuin ini mahinang tamuin ini ibadat panakatakarantasin amuin magkamat in sambaya. Na ubusya to lay kuanan tasya bang ibarat magbabas sa kabataan mo bookmark lang niya. Bang uno ayat nagdara ka ballpen mo uno ka sura iban unuin ayat amuin ini nabasa mo yon butangon mo yato rito. Hasupaya pagsud mo na sa magbalik dito mo na isab siya uno tagnaan sambil maubos mo uno inamuin tibuok katibuokan sin amuin Quran yaon na ini murah-murahan nagakawa kita ni mani tiu pengajian misal mga blackout ni namuin hula na to bang mayan insyaallah kalau ra kapag balikan imbunal niya bang pagbisarahan ning Quran nakalandu luag sabab amo na inin ilmu ay ni napun na rin din ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu da pagdunya, sibu da pagibadat, iwan sibu da akhirat, yari na rin di inamuin katan, piun sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, bang mayan kita niyo paabuton da bulan Ramadan, iwan namuin bang mayan, dijikian kita niyo sinamuin pagbasa sin Quran, bang mayan ini papagbarakatun katu tanya salugay na tubuhi Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihabu humumina wa gumumina wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.